chuan ring tu ten kan hriat lar mai Juda te Kut tia an soi fo thin chungchang hi atlang pui kan en thuak anga chip chiare ro chuan kan soi man don lo ani Christian ten pathian thu kan soi lar pakhat chu Juda te Kut hi ni in alanga kan ram mai ni lovin khovel huapin Juda te Kut kan ti mai hi mitam takin an man mek lain then khat ero chuan thir tu lo hul hual le crossa khen be vek to ni in an ngai thunga tuntuma hian Juda te Kut man atu le tu lo lam ai mai in Juda te Kut kan ti fo hi hrechiang turin kan zir don ani Juda te Kut hi amal mala soifia don chuan thui tak soitur awma wangin tuntuma hi chuan amal malin kan soifia don lowa kan en lor thuak don ani Juda te Kut kan ti mai hi Leviticus bungsom ni pathuma le bungsom ni pangana te khan chiang taka soilan ania mundanga po soina omma se Leviticus ziak ami yang hian mu mal le chip chiara ziak na awm mek lo ani kan soi photo angin kan Bible hi tongdanga tanga le lin ani awangin le kan nam le sa khuana be chan le khabu ani lawa wangin pathian thu chiang zo ka hrethiam tur chuan aziak na horop le atong nei tu te nam nun thlenga hria chian hi angai fo thin ani kut chu enge ni Juda te Kut kan mu chian na ber Leviticus bungsom ni pathum chang nia chuan heti hian ain zia kani Leviticus bungsom ni pathum chang khata tanga chang ni tin lalpan mosia abia Israel thate biala an nena lalpa Kut hun bi in khom pui thiang lima in siam tu ka Kut hun bi chu heng te hi an ni Leviticus bungsom ni pathum chang ni thuami Kut tia mizo tonga an lelen hi English Bible lama chuan feast tia da ania chu Hebrew tonga chuan moed ti ani pakhataya tam soina nam man ani ro chuan moedim ti ani thung Bible hian Kut te tia an lelin Hebrew tonga moedim hi alan na ma sabber chu Genesis bung khat chang som paliya khan ania chuta chuan heti hian kan mu ani Genesis bung khat chang som pali tin pathianin chhun le zan then turin van bo ruak zau taka chuan en tu te om sela chung te chu chin chian te hun bi te ni te kum te hriat na tur ni ro se leichung en turin van bo ruak zau taka chuan en tu te om bok ro se ati a Genesis bung khat chang som pali na a hun bi te tia an lelin hi English Bible sang chuan seasons ti in an let linga Hebrew tonga chuan moedim ti man ani moedim chu Leviticus bungsom ni pathuma Kut te feast tia an lelin na thumal nen khan ai nang chia thunga thumal pakhat moedim ti chu enga tinge Genesis bung khat chang som paliya khan hun bi te seasons tia lelin ani lain Leviticus bungsom ni pathum chang nia Kut te feast tia lelin ani dai si hei hi Bible lelin phim khorlo wange nia hriat chian tok lo wange nia tum nei sarana lelin danglam ani zo Interlinear Bible le Hebrew to English dictionary sang kanen chuan Kut te tia an lelin Hebrew tonga moedim ti thumalom zia chu appointed times hun biruat place mun meeting in tona ti in an da veka hi awm zia dik tak po ani reng ani English Bible a phei chuan kum kha chunga hun pui in then dan ni pui thlasik fur kan ti soina emoti thei tur takin seasons ti in da ani zau boka moedim hi Kut te feast ti na emo kum khata hun pui in then na seasons ti na ani lo hrim chuti chung chuan Kut te feast emo seasons emo tia mithiam ten an ling tat mai hi thilmak tak zong ani ome moedim ti thumal hi Genesis bung khat chang som pali na nuwa alan le na ma saber chu
Pathianin Abraham hena Isaka apian tur thu asoina khan ania chu Genesis bung som pasari chang somni pakhata khan heti hian kan hmu ani kathuhlunge ro chu Isaka sarin nakum heti hun taka a hrin sak tur che hna chuan ani kati nge zok don ni atia heta hun tak mizo tonga anti hi tuna kan soilai mek hebrai tonga moet ti thumal kha ania New King James Version ate chuan set time tia da ania English Bible then khatin seasons ti nan da ve bok heta kan hmu chian chu Isaka pian hun tur pathianin aruat chungchang kha ania chu hun biruat ani awangin hebrai thumala chuan moed appointed times ti man ani tareng ani Mosia howa thaler biak buk tundin ani ma zong kha chuan moed ti thumal te hi hun ruat appointed times tia lelin an ni de oveka thaler biak buk tundin ani nuwa ero chuan biak buk kha hebrai tongin ohel moed ti ania chu mizo bible in biak na puan in tia lelin ania English version hian an letling dik zok ma ni in alanga the tent of meeting ti in an dat lang puya chu mizo tong chuan in to na puan in emo in hu na puan in ti na ani moed ti thumal man na sang te hi kan soi vek seng don lowa Genesis a chuan hun biruat appointed time soi nan man ani de veka Exodus a chuan meeting in to na in hu na tia lelin ani tlang pui ve thunga Leviticus bung som ni pathuma lalpa hun pui le hun biruat te soinan ero kut feast tia lelin an ni ta thungani hun biruat ti le kut ti hi ngai to chian chuan a om zia in person le a mishing ril ruwa atlak dan po ai nang lawani kut kan ti chuan kan ngai to na hlim lop le huaw lam alang hal rui maya hun biruat kan ti ero chuan apoi mo na le hlut na kha hriat acha koma apoi mo hlia ve thung ani Juda te kut ani chiem Christian tamber te hian Leviticus bung som hi pathuma pathian hun biruat moedim tekha Juda te kut kan ti fai vek maya kan Bible a hian eng tin chi nge a in zia Leviticus bung som hi pathum chang khata tanga chang ni tin lalpan Mosia abia a Israel tha te biala an hena lalpa kut hun bi in khom pui thiang lema in siam tur ka kut hun bi chu heng te hi ani kan Bible a chona ma pathian nge in lalpa kut hun bi ati mai ba ka kut hun bi ti na soi chiang hle maya pathian chun Israel nampu pui man turin ama hun biruat te chu asiam zo ka ni ti achiang hle ani hun biruat moedim te chu eng tenge Leviticus bung som ni pathum kan chiar chuan pathianin kakut hun biruat moedim tia asoi te kha a in tlar thladul maya Leviticus bung som ni pathum bi ka hian pariat soilan an nia chung re chu heng the an ni pakhatna sabat cholni panina pesak kalhlen kut pathumna a khakha matzot changdoi dim tello palina Reshit Katzir ra masakut pangana Shavuot Pentecost tia kan hriat thin kha parukna yam terua totorot kut pasarina yam kipur remnani le pariatna shukot bok te kut te anni kan hriat ta na poimo mai chu heng pathian hun biruat moedim pariat te hi kut feast anni vek lowa hengzinga hian kut anga man tur chu pathum chi a oma chu ama pathian ngei khan chiang takin Exodus bung som hi pathum chang som palina khan ti hian alo soi to ani kum khata voi thum katan kut inei tur ani heta kut tia an lelin hi Leviticus bung som ni pathuma kut tia an lelin moet ti thumal nen khan athuman ainang talowa Exodus bung som ni pathuma kut tia an lelin hi chu kha ania he thumal hi chuan kut
avapol leka mizawin rampum huwa pa in khom pui lian kan buat sayang deu program soina hiani chu khak ti hian ava huwa ma chutiang rampum huwa bin khom pui lian lalpa ma in lan hun chu kut tia exodus bung somni pathum chang som palia an le lin kha ania kum khata voi thum nei thin tur ania mi pa phei chu tel nge tur ani ti Deuteronomy bung som paruk chang som paruk a khan heti hiana in zia gani kum tin in mi pa zong te chu voi thum lalpa ma mun ala ruat tura chuan anin lan tur ani chang noi dim tel lo ku ta te chorkar ku ta te bok te ku ta te pathian hun biruat pariat te hi in mu khom emo pun khom hluai emonana man kher turan nilawa kallen te phei hi chu chung ko program de oreu ania rahma sa po hi pui thiam hne na thlai thar ma saber barley emo hui te mo pek mai tur ania kut hanti hluai tur chi ani lo shrim shrimani moedim kut tia leviticus bungsom ni pathuma an lelin pariat zinga pathum te chau hi lalpa ma in khom pui lian khak kut nei hun tur ania chung te chu Deuteronomy bung som paruk chang som paruk ka aron soyang han chang noi dim tel lo kut khak ha mat zot chorkar te kut shavuot pentecost le shukot bok te kut te chau wa hian an ni Leviticus bungsom ni pathumba ka hian pathian hun biruat dang pani ramchol kum shemita le zalen kum jubilee tia kan thriathin hebrai tonga yevel an ti te chu zialan aron nilea chumi zongjong nen chuan pathian hun biruat moedim zongjong chu azawain som anita ani Juda te kul le kanlal mesia mitam tak chuan pathian hun biruat te hi Juda te pual bi ke mokanti awangin a poimo na le lut na hi kan chut ngai lawa tun tuma hian a poimo na le lut na kan soi thuak do na ni Juda te ku tiang soi fothin pathian hun biruat pathian in ka ku tia a soi som zinga pasari te hi khowela mesia ron kaldan tur program duan sa ania ahun le ni po hi ruat sa an ni de vek ani chung te chui en thuak teang kallen kut pesak kallen kut hi aman hun chu aviv nisom pali tlai lam ania chu bible calendar Juda te calendar a chuan thakhat na nisom pali na ani heta hian kallen beram chu talthin ania kallen beram hi soisel bo ani tur ania chu chuan kan lal mesia kha alo en ti reng to a ti ko pola poin heti hian thon khat korin bunga chang saria khan alo soi to ni kan kallen ku na tur po an tal to sia mesia krista greek tonga krista anti ngei chu pola khan chiang takin kan lal yeshua mesia kha kallen beram ani zia aron soya chuti yani chuan aviv ni som pali thakhat na ni som pali na tlailam kalhen beram tal hun kha kanlal mesia thi hun tura ruat alo ni rengani ti kha kan zukra theita ani chiang le zura khredu tan good friday isua thini ani yem ti kan video wa khan entur a omani chang doi dim tel lo kut khak ha mat zot chang doi dim tel lo kut hi kalhen kut aviv ni som pali tlai ni tlak atangin a in trana ni atlak to awangin aviv ni som panga arin tran to ti na ani chu bible ni chiardan ani chu kan lal mesia thana anjal lu hun kha ania thana anjal chan kha athi wang nilovin doi dim tel sual na nei mihring ani nge ni lo fia ani theina turin ania kanlal mesia taksa kha doi dim tel alo ni hlau chuan nang le ke yang hian kha thana hana toiral ve don ani tin azirtir na pathian thu tak ni lo azirtira ama puina poma avuan ani hlau chuan ataksa kha thole tur om lovin thana atoiral ve don ani chumi fia na turata na chuan
nithum le zam thum thana azal alo ngai ta a chumi doi dim tel lo ku ta tak mai chuan kan lal me sia kha doi dim tel lo ani zia fia alo ngai ta a chumi fia nan chuan phum alo ni ta a chuwangin a thi po khan a thi ni ral ma in chol ni ani ma in phu mangai thu zia lan ani nge ani Rahma sakut hi Leviticus bung somni pathuma pathian hun biruat moedim te zinga a date fixed lo ania hi enge a chan niang o ti hi ngun taka ngai tua zir tham ani amai ro chu tun tuma hian chumi chu kan zir man don lova Rahma sakut chu enge a en tir ti kha kan soi don ani chang doi dim tel lo kut ta doi dim tel ani nge ni lo ti fi anan kan lal mesia kha phum fel ania chumi nuwa Rahma sakut kan ti mai English Bible a first fruit an ti mi thi zinga ta Rahma saber ni turin a thole ta ani hi tir ko pola bok khan chiang takin alo soi to a thon khat korin bung som banga chang som ni nima sela mesia chu mi thi zinga ta kai thoin om tak zet ani mu hil de tho ma hruai tu alo ni ta heta mi zo tonga mu hil de tho ma hruai tu tia an lelin hi English Bible lama chuan the first fruit of those who have fallen asleep tia da ania chu mesia kha Rahma saber first fruit ni turin mi thi zinga ta athowani ti kha pola soidan ania Rahma sakut khan alo entir chu kanlal mesia thole hun tur mi thi zinga ta Rahma saber ani tur alo entir dai to zo kani chuwangin chumi rap dik chia chuan kanlal mesia po kha Rahma sakuta first fruita reshit kat zira mi thi zinga ta aron thole ta chi arengani Shavuot Pentecost hi mizo tongin kan nei chia lawa amai ro chu tanak thuthung lui Bible lama chuan cholkar te kut tin lelin ania amai ro chu kan hriat lar dan zo khi Pentecost ni te poina langa Pentecost te chuan hrelo kan om love Hebrew lama ero kan soita kan khan Shavuot ti ania cholkar te kut tin mizo Bible la min lelin saka kanunau Juda te chuan Shavuot hini hi pathian in Moses nena dan le thupek tora apek hun kha ni in an soya chu ai gupta salata an chu atanga ni som nga na ni in an soi Shavuot Pentecost hi mesia athi nuwa ama mingaron tir tur tharau thiang lim ron thlen tur lo entir lok na ania chu tir ko te thil ti bung nia khan kan huwa heti hian in zia kani tin Pentecost ni alo thlenin an zain mun khata anom khom veka tin thok le khatan wana ta ri thlipui tle angin alo thleng ta phuta tin chuan an thunna in chu ati khat ta veka tin leite ama in sem darin meyangin an hena alo in lar ta tin an chunga achuang thewa an zain tharau thiang limin an khat ta veka tharawin atong tirang zelin trong dangin an lo trong ta Mosian dan le thupek adongang chi akhan Shavuot nia tak mai hian tharau thiang lim chu Jerusalem han tirko te hun lain alo thlenga hi ti pal thil thu a thleng ni lovin hlim tha Mosia le Israel fa te khan an lo khel to chumi chu atakin tirko te khan an lo changta ani inga tinge pathian in tharau thiang lim thlen tir nan kha hun kha aron man tlat ti hi kan ngai tuana alut nga yem ti phal thil thu a thleng nge nia Shavuot Pentecost su tharau thiang lim thlen hun tura tam pathian alo ruat lok to zok ti hi kan ngai tu angai ta ani totorot kut tia an soi thin hi tanak thuthung hlui lama chuan lalpani the day of the Lord anga soina aom nual maya thlasarina ethanim nikhatna manthin ania
totorot kut le kan lal mesia local le na tur hian in zom na an neya kan lal mesia local na chungchang hi uluk taka kan en chuan totorot ri nen soizom ani zela totorot ham hun turalal pa ruat hi kan lal mesia local le na turata na en chin na rehearsal ani totorot kut malama kut anti hun biruat pali te kha kan lal mesian aron radik dan kan soi to a mabak alanei pathum te zinga ama sale ber tur chu totorot kut hi ania heminia takian totorot rinen kan lal mesia aron kaldona chu totorot kut tia an soi thin totorot hun biruat totorot teni tin lalpan hlim thla rong bol na in alo nei tir thin ani he totorot kut le kan lal mesia local le na hi zom tlata wangin kan lal mesia local le na chungchang soina reng totorot ri hi atel ve ta zelani inrem na ni yem kipur totorot kut thlasarina ni khatni atanga chiarin ni som na chu inrem na ni yem kipur ania thaler biak buk le solomona tempula mun thiang hlimber khodesim manti thuthung bom omna hun kha du huna pui thiam te an lut ngai lawa kum khata vai khat chia pui thiam lal berin kha mun thiang hlimber thuthung bom omna kha alut theya chumi alu thei hun alu thei ni chu inrem na ni yem kipur chia hi ani yem kipur inrem na ni ya hian kel pani lalpa pual le azazel pual than fel ania hi kan lal mesia hlim tha ani rualin totorot rinen rorel tura lalpa local huna lalpa pual le azazel pual chinfel na tur ani ti hi hian alo entir dai to bok ani bok te kut sukot bok te kut tia an sui mai thin hi niriat chung o hun man ania mani in luma om lovin bok te ya riaka nisari va om turania chuti chung chuan pathian dan le thupek tora kan ti te hi chiar chu man tur ani aniriat nai ro chu bok te kut ni to lovin semini azaret an tia chu kut triak ni ro pui tiangin soithin ani he bok te kut hi enge poimona kan ti chuan bok te kut hian pathian chatuan lalram lo thleng tura en tira inrem na niya lalpa pual te chu lalpan ama bok te ya ala hruailu dona ni ti a en tir rualin he khovel hi kan chen len na tur ani lova ring tu ta tan chuan kan omlai lok na bok te mai an ni zia a en tir tel boka chu bok te ya chuan nisari kum sang sari kan khosadona ni ti alo en tir toa aniriat nia hlim taka mani in lampana hole na khan mani in lampanin mani chatuan mun tur theu panin niriat nia hian kan kirle dona ni ti alo en tir tel bok a mitam tak phei chuan mesia pian hun chungchang an chuna po he bok te ku thi mesia pian huna an pomin an chu chuak ani ole sei tur tam tak oma Juda te ku chungchang a hian amai ro chu tunruma azawaya soi kan du awagin atlang pui kan ron soi thuak ani a pathian in rem atia hun min la pe te ni chuan amal te hian ron soi kan la tum don nia poni seng thungai thatu te lalpan mal som theu cheu ro se